ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁ 2024 ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ 94,912 ꯍꯟꯊꯔꯦ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 2,185 ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 18 ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 5, 2023ꯗ ꯐꯣꯡꯒꯅꯤ꯫ CEO ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 5ꯗ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁ 2024 ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ 2,985ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 18ꯅ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁ 2024 ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ EROꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 5, 2023ꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁ 2023 ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯆꯥꯡ 1,194 ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ngasi ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁ 2024 ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯆꯥꯡ 1,196ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ꯫ इलेक्टर्सिंग की पॉपुलेशन रेशियो चादा 55.04 खक्तमक ओइरे अदुबो जनवरी 5, 2022 दा फोंखिबा फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 2023 ददी इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो की चांग चादा 57.35 ओइखिबनि हाइरे। ngasi फोंगलिबा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स असिदा यावरिबा इलेक्टर्सिंग की अपुनबा मसिंगदा 1,9,992 नि हाइरिबा इलेक्टर्सिंग की मसिंग असे फाइनल इलेक्टोरल रोल 2023 दा ओइखिबा अपुनबा इलेक्टर्सिंग की मसिंग 1,50,8,953 अदुदगी इलेक्टर 94,992 हंथरक्लबनि हाइरे। पॉलिटिकल पार्टी सिंग ताथोक तासिन तौरगा ERO सिंगना फिल्ड वेरिफिकेशन पांगथोकलागा पोलिंग स्टेशन सिंगसु प्री वेरिफिकेशन पेरोड की मनुंगदा रेशनलाइज तौरे हाइके। ngasi फोंगलिबा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 2024 असे मथंग सही की जनवरी अमदा क्वालिफाइंग डेट ओइना फोंगदोरिबा फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 2024 की दमक स्पेशल समरी रिवीजन की थबकसो ngasi दगी हौरे। ngasi फोंगलिबा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल असे ngasi अक्टोबर 18, 2022 फावबदा खोमजिलकपा सिंगिने अदुमनमक क्लेम अमसुंग ऑब्जेक्शन मथौ ताबा सिंगिना ngasi दगी हौरगा डिसेंबर 5, 2022 फावबगी मनुंगदा तौरकपा यागनि अदुगा स्पेशल कैंपेन पांगथोकदबा नमितसिंगना मथंग थागी 4 डिसेंबर की 2 ने क्लेम अमसुंग ऑब्जेक्शन सिंगी वारोसिन परकदबा अरोइबा नमित लागलिबा डिसेंबर 13 दा ओइरगा फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 2024 दा मथंग सही की जनवरी 5 दा फोंगदबनि हाइकी। लोइनन इलेक्टर्स अम ओइबा यारबा सिटीजन खुदिमकना थोकबिरक्तुना इलेक्टोरल रोल दा मिंचनसन बिदुना पांगथोकदोरिबा लोकसभा मिखलदा सरुग याबियु मणिपुर की इरांगना मरम ओइदना रिलीफ कैम्प सिंगदा लेरिबा मियामबो इलेक्टोरल रोल दा मिंचनसन बिदुना मियामगी मिहुत खनबगी फंगफम थोकपा हाकसिंग चबचाना फंगनदबा मथौ ताबा थबकसिंग पाइखले अदुगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना लेपा शेड्यूल की मतुंग नंगासी मणिपुर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफोगी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल फोंगबने फोंगलबा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल असिदा असेंगबा चुमथोकनिंगबा असोइबा चुमथोकनिंगबा सिंग मिंग सेमथोक सेमजिन तौनिंगबा अमदि हाफसिनिंगबा नत्रगना लौथोकनिंगबा लेरगा सुमरी लेनबा ERO सिंग अमसुंग BLO सिंग दगी एप्लीकेशन फॉर्म सिंग लौरगा थाजिनबियो नत्रगना ऑनलाइन की खुदांगदा borders.eci.gov.in अमदी मोबाइल ऐप बॉर्डर हेल्पलाइन चंगदुना पांगथोकबियो हाइरे। बारिश शर्मा नुमित मरीनी पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे। सेगारोड कोंजेंग आजारी लेकाइदगी खाइदेम साइडियाजेड एलाइज बोबो सही 19 सुरबा मियोय अमा फानना बकोनबद नोमई कापथोरकपदगी लेकाइ अदुदा लेरंबा मियोय मंगा नोंमैना फानदुदा तामथिदा सोकिबा थगदोकदा चेनाबनी हावा भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की हानगी प्रेसिडेंट ओरंबा वांखै निंगथेम पुखरी मपालदगी मनोहर मयुम बारिश शर्मा सही 19 अपोकबा M बालराज शर्मा बो CGM इम्फाल वेस्ट ना था असिगी 19 फावबा नुमित मरीनी की पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे। थौदोक असिगी मतंगदा सेगारोड
Konjeng Hazari lekai ki Mairapai Luki Nupi Yamana Impal Police Station da complain lama lan khalaki. Complain aduna hai tha asigi taraga mari ki nubidang da gari masa amadi 4-wheeler gari tongduna lakko masa khangdaba mioi kullomna Satyajit Elias Bobo Fatuna Punan Bohona Bada Nongme ka thorak padagi lekai atu da lairamba mioi manga asok panang kibani. Tawtung adu sok loba mioi sing adu rem samadi Ras Medicity Hospital da pokatuna laikana ki hari. Police na sa tarakpa investigation aduga mari leidana pangai da leiba FSL gi mobile forensic ga team amana thawdok adugi matang da crime sinna sing basing nongala ga yangsin gre yangsin batu da sport bakta da 9mm yangsin batu da sport bakta da 9mm pistol kap thora kipaki tokning kya su recover daw gre loinana nongbai kap thok lamba mioi sing aduna thawramba gari masa amasu police na recover daw kibani hari thawdok se matang da police na mioi banga fa du no hongpong sa tharaba matong CJF Impal West na mioi banga adu bo judicial custody remand pibadagi hauzik jail da thamle. Police na barisar ma bo thasi kun ga mathoi da faraba matung duty magistrate Impal West da pothoki duty magistrate Impal West na baris bo namit taruk ni police custody remand peki. Police na sa tharakpan investigation adu ga mari dinana baris na pairambani haiba .45 ki license gan amadi thawdok adu da sin na pani haiba amuba masugi Scorpio gari amaso police na recover tawkhre. Case asigi makhataba investigation sing police na satana bagidamak baris potha asigi kuntraga mathoi phogba CJM Impal West da police custody remand ni rakhi. Remand adu da mari leina na ngasi serap da leiwa CJM Impal West ki court da baris sarma bo video conferencing ki kudang da court da pothoki bane. Adaksa ki yum da bom thamlamle wakan mifam sathakre. Kakching district ki manung chanba Yanglam police station na konba Shanghai jinda liba district asigi jila parisat ki adeksa wariba police abam Zidien gi jung gi sumang da thamba gamla amada sakang da basing ngarang nobida pungda tara makhairom tapa matamda hand grenade bom ama thamjilamle thawdok adu bayaning da wafong doktona wakat mi pangbi kongjang chathagre Fresh na phangba pawda thamlamle ba bom adu 36 SE grenade ni hairi bom leire haibagi paw phangba gi Kakching district ki police officer amadi Yanglam police station ki team ama laktuna yangsilaba matungda bom adu asoyangam yautuna lokthokre hairi thawdok adu kanana kari gi damak chatharamli bano haiba chap chana khangba ngamri aduvo sel gi diman ga mari leina bo oiba oina chatharam bai haina panari thawdok adu ga mari leina Yanglam police station ke samala khotuna thegat pa hokre hairi nakala maromda jiten gi jumda bom thamlamba adu bayaning da phong doktuna Sangmai jin apun ba maira pai bilup na sillaga Sangmai jin club community hall da wakat mi pamgi khongjang chathagre Kongjang atuda saruk yakibi maira paibi amana phongdorok pagi matungina leiba kya suk luraba matam masida sel gi diman gi manba maungda mirakta bom thamjin basi yaningde maramaduna asiguma thawdoga si makatana kanagumba amatana tawiganu hairi maragasida thoklibi iranga si yellow mi ekoi gi mikap thoknana ba pausel amagumle chief minister Manipur miyam kham thengna awapa nanghaliba irang asi yellow mi aikhui ki dimikap thokna na ba pausel amaga manare hana chief minister nongthomba birhana phangdokre CM secretary tanga si pangthoki ba relief camp da leiriba labor card pai basing da special scheme for education of children gi bakada sanpham sing kunsit nabagi thorom da chief minister na mathaki wafam asi phangdoki bane ngase gi thorom da chief minister na beneficiary mamdalo palising manga ki sanpham ko sinaki loinana Lanjinari bambiyo singidamak nauna amuk hana sahabat labor casting so yan thoki. Si minister na hai sahi ase ge me ahom dagi irang horak padagi bakat na dula lanjinara kiba adoba makhoi ge. Mayum di may thabadi nataba miyoy kya ama makhoi ge mayum da hanjin nakre. Lanjin na duna tongan ba relief camp sing dilay ba admet sing gi sen loan phagat hana na ba. Makhoi ba sentok lambi pin na bagi matang da agriculture horticulture industries department sing bagi dagi expert singa Industries Department na sing bagi expert sing khanaraba matung makoida training na sing bapi duna pothok sing pothok ba hawal le hai ki Ningtham tha sanglak bagi iroi na relief camp da leiriba miyo sinda kampal na sing bi yenthok pagi thabak atho matam da hawra gani singkhong sing ya nak na leiba khol singi laumi sine irang marak da wan uzaki ba law sing aki ba yaw duna khawbo amadi lopangam na ba makoivo ngak sinan ba security force singani samanga mathau dawri aduga irang hasan amaram oitun law ubak ngomkidaba lawmis na matik chaba compensation piragani masigi damak Union Home Ministry na lupa gro 38.6 gi sanpham sanction dawrakle harba sanpham masi lawmis da athu matam da pitok lagani masiga mari leina na mari leina ba decision law udana hangna leiriba lawfom sing survey tawba gi thabak haure haina chief minister na phangdoki
Chief Minister na makha taraduna tampaki district singda hangliba relief camp singda leiba apunba mairoi gi sada marfudha dipan manak nakpa school singda mingchan bigre aduba suchanpo kangpokpi amasung tenglopolda hangliba relief camp singda leiriba mairoi singi mingchan bagi sang nemli haiki irang asida lanjena duna relief camp singda leiriba miyoi singi manungda miyoi lising ahom rom dileng na saba privated housing da lohongjin gre irang asida mai thadok pikraba singi nauna yum sana na basen gi bateng piragani hariba senpam sing asi mari linaba dc singi khudang da tangkak ani dagi ahom thokna pithok lagani masigi damak process da bahore anusuja minister n birena makhata na phongdokhi loina irang asi na soklaba mipum khudimakta pibaba jaba mateng pigani haibagi thajabasu chief minister na thamki ngasi gi tarumatu da minister sing MLA sing Manipur Building and Other Construction Worker Welfare Board ki chairman Secretary amadi mari lenaba sarkar gi official sing su saruga ke makatarakwa atopa pauda child sex abuse case da phagalaktuna observation home da leiwa Bihar gi nupamasa ama siduna leiramle minor angang amada sexual abuse sa tharubagi charge da phaduna observation home da thamlakiwa sahi taraga tarik tangariba Bihar gi nupamasa ama Aurangabad sahar da leiwa observation home amagi bathroom da thauri janduna siramba thengnakhre Patna dagi kilometer samram chatlaga leiba boxer lamdam dagi nupamasa ado protection of children from sexual offences boxo ekimakada kezama register dawduna observation home da thamlaki bane haukiver numit tarani gi mamang da nupamasa asi juvenile justice court puthoklaba matung observation home adu da thajin ki bane bathroom adu gi thongnaw gi ventilation piriba bar amada khudai amana thawi yanduna siramba thengna ki bane nupamasa sing gidama observation home ina leireba government gi home aduda thauri janba thengna patagi nupamasa ado sadar hostal da phugalabasu mak lambi da siraga purakle an hostal adugi doctor singna phongdorakhi bani haire Mofazin police station gi chief wariba Rajesh Kumar hai nupamasa asi laikidre aba pawado ngasi ayuk phangki bani sigiva adugi chapchaba maram khangnana bagi dama angang adugi postmortem report police ngai duna leiri han Rajesh Kumar na phongdokhi Observation home adugi official singna police ta phongdokhiba matunginadi nupamasa adu suicide tawduna laikidabani haibasni Aurangabad district magistrate Srikant Sastri na phongdokhibada laibak thiba thawdu dugi matangda thijanna ba member of na saba committee am semkre aduga ministerial inquiry chathana ba sukhangan kre haike nupamasa adugi haksang adu magistrate ki thakta leiba officer ama yauna postmortem chathagani haina Sastri na phongdokhi Child Protection ki Assistant Director Anita Kumari na nupamasa adu atay mamanaba at mahit singga loy na nangarang nabidang pungmapan makharom tarakpada saglen chana na bagidamak tames na sangki nabidang ki saglen charaba matungda humadugi ahanba floor da layba bathroom da sangkraga manungdagi thonglon silaba matungda thawri yalambani haiki makatarakwa atopa Manipogi pauda sahi taraga humdogi nupimasa ama apokpada sexual assault tawraga chenai da lamba equis jail jauhre Sahi asi gijun thada nore district ki manung sana leiba mafam amadagi sahi taraga humdoi dangari binupi masa amabo apokwa mapana sexual assault torture tawbiraba mado Tamil Nadu ki capital oiriba Chennai da equis asi lotuna leibadagi police na faraba mado Miyoyasi special judge boxo Imphal West na namit taraga mangani judicial custody remand bigre Thawdoga sigi matang da nungba police station na lokalakba alpha amaga Maryland na police na fakraba miyoy adudi nungba Maryland colony dagi Pauramjan kamay sahi kuntraga humdoi apokpa saranpau kamay ni. Police na sa tarakpan investigation atun haribadi None district ki mafam amada junthada summer vacation oina sudi lakibi sahi taraga humdoi ginupi masa asiba apokpa mapana sexual assault harassment tawiki. Masigi matung da equus oiriba kamay asi Tamil Nadu ki city oiriba Chennai ki St. Thomas Mount district leiba asan bajum amada lotuna lerambani hariba miwi asiba tha asigi kungani thoida. Chennai gi Adam Bagaram Foreman Road gi phaki bani Police na pharaba miwe asiba Chennai gi compete leiba government host under medical examination sing chatharaba madong thasi kulumdoida Chennai Alandur da leiba additional mahila court police na transit remand lan khalaki remand adu ga mari lena na Chennai 16 Alandur magistrate to J scene acquisition Manipur gi damak transit remand perake Transit remand aduga mari lenan equis asibu Manipogi special judge boxo Imphal West tha asigi kunga mari phawbagi manungda equis asibu puthokna na bakhangalake
पुलिस ने एकुस असिब था असिगी कुनगा मरी द मणिपुर द पुरकलबा मतुंग स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट न मथौ ताबा पुलिस कस्टडी रिमांड पीखे रिमांड अदुगा मरी लेना पुलिस ना एकुस असिब पोरोंपत लैबा जेनिम्स हॉस्पिटल की FMT द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन सिंग जाथगे पुलिस ने एकुस असिब जुडिशियल कस्टडी रिमांड पेयर की दमंगासी स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट पुथोरके पुलिस ने निरकबा रिमांड अदुबो तारबा मतुंग स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल वेस्ट पौराम जुआन कमैबो मथंग थागी तांग 14 जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे हाइना लाउथोके लोइनना केस असगी मखा तब इन्वेस्टिगेशन सिंग कोर्ट असिन चथनबा खंगनखिबनी हाइरे इरांग लक्सिनना बहोनबगी बहुन लेगांग उरे युंग तंबदा थावाई यासिन याउसिनदुना लेरे अपोजिशन पार्टी सिंग मणिपुर था दरुक फाजिलकलबा इरांग असिगी वारोसिन पुरकना बहोनबगी महुता लेगागसना उरे युंग तंबदा थावाई याउसिनदुना लेरे हाइना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तरादा लेगाक मराल सीखरे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी तराना सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकिबा पाउगी मिपम अमदा ऑपोजिशन पार्टी सिंग असिगी वांगंगलोय CPI की हानगी स्टेट सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार हाई मतम सांगलबा मणिपुर की इरांग असिगी वारोइसिन पुरकना बहोनबगी महुता ओरे भयुंग तंबा अमदी माइखम हांगदोकबदा थावाई याउदना लेरे हाइबो वफम थमके नमित खरनी की ममांग द उखरुल द पांगथोकिबा स्टेट की कैबिनेट मिफम द मणिपुर द थोकलिबा इशू असिगी मतंग द करी करंबा वरेप लौखिबा लेरबगे BJP मसामकी MLA तरेत जाउना MLA ताराना मणिपुर की अपनबगी सक्तम द सिंगनदुना तोखाइबा लेंगाक अमा तालगा BJP ना ऑपोजिशन पार्टी सिंगी मथकदा मारान सिरकपा लैबक थीबनी हरसु मांगना फोंगदोके मांगना मखा तारदुना मणिपुर थुगाइबा पामलेबा BJP MLA सिंगी मथकता पार्टी की मैकेदगी करंबा चैराक पीखिबा लैख्रे अमदे लेंगागसद याउरिबा BJP की मिनिस्टर अनि की मथकता लेंगा की मैकेदगी करी खोंथांग लाउथोख्रे हाइबा वफम थमलदुना मसिगी माराल कुपसिनना बहोनबदा मियामदा अरानबा वफम क्या थमदुना अमदी ऑपोजिशन पार्टी सिंग द तासिनबना इरांग असिगी वारोसिन पुरकप ngabloy hainasu al sotin kumana makha taki नकलमरोमदा कांगपोकपी द मितै क्रिस्टियन चर्च लेदे हाइबदु लाइबक थीबने हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी खुदोंचाबा लौरगा कांगपोकपी टाउन कमिटी फेलोशिप ना KTCF ना पांगथोकपगी डिस्ट्रिक्ट दा KTCF ना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट दा मितै क्रिस्टियन चर्च अमदा लेदे हाइबदु तसेंगना लाइबक थीबनी हाइना इमानुएल मितै फेलोशिप चर्च की पास्टर इबुंगो अमदी सोशल एक्टिविस्ट रोहन फिलेम हाइरे कांगपोकपी द मितै क्रिस्टियन चर्च अमदा लेदे हाइबना KTCF की सेक्रेटरी रिवरेल जांगखोजिन सोंगलोइना फोंगथोखिबा वाफम अदुगी मदांगदा सेंगदोकलदुना इबुंगो अमसुंग रोहेन मखतन हाई हारिबा मफम असिदा हौकिबा इंग्लिशिंग अनि तरागा मपंदगी मितै क्रिस्टियन चर्च लेंगदुना धर्मगी ओइबा थबक थौरम कया पांगथोकतुना लागली कांगपोकपी टाउन कमिटी की फेलोशिप के सेक्रेटरी रिवरेल जांगखोजिन सोंगलोइ मसाना धर्मगी ओइबा थौगल तौचरिबा कांगपोकपी द लेरिबा मितै चर्च बो सांगलेल लेते हाना कांगपोकपी टाउन कमिटी ना हाइरकपासी तसेंगना लाइबक थीबने मागी अमदी कोकी के वखलोंदा बिल्डिंग साद्रबा नत्रगा कोर्स असोबा थेट्रगदी धर्मगी तफम थोकबा थबक तौरिबा चर्च पो चर्च नते आइगदौरिब्रा हाइना माकना मखातागे पॉपुलर डेवेन की एंटीसेवेटरी बेल कोना गखरे मियोई तरुकना था असिगे कुंट्रा फाववा इंटरिम बेल पीखरे मणिपुर की वाथोक असिगे मरी लेना स्टेट असिदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी तरागी म्यूटसिंगना था असिगे तरागा हुमदोइदा BD रोड लेबा कांग्रेस भवनदगी गवर्नर बंगलो तमना मेमोरेंडम पिसननबा मास रैली चटखिबगी लंबीदा मथौक तौरंबा सिटी पुलिस की SI अमा फोख्रे हाइबा थौदोकता चेनबनी हाइबा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइबदनदना सेगमाई केंद्रदा मिरेप ओइखिबा नेंगथौजम पॉपुलर अमसुंग लमलाई केंद्र की कांग्रेस की मिरेप ओइखिबा असोइबम देबेन अनिगे एंटीसेवेटरी बेल सेशन जज इम्फाल वेस्ट ngasi कागदख्रे अदुगा रैली अदुदा सरुक याखिबनी हाइबा मियोई तरुकना था असिगी कुंट्रा फावबा कोड असिन इंटरिम बेल पीरे हाना लाउथोख्रे स्टेट असिदा थोकलिबा वाथोक असिगी मतंगदा हानागी चीफ मिनिस्टर औक्रम इबोबी याउना पॉलिटिकल पार्टी तरागी म्यूटसिंगना गवर्नर द मेमोरेंडम पिसननबा गवर्नर बंगलो तमना मास रैली चटकी रैली अदुदा लंबीदा मथौक तरंबा सिटी पुलिस की SIN गवास्कर बु मास रैली अदुदा सरुक याखिबा सिंगना फोख्रे हाना सिटी पुलिस स्टेशन ना FR लौकतुना इन्वेस्टिगेशन चथरखे इन्वेस्टिगेशन अदुगा मरी लेना मास रैली अदुदा सरुक याखिबा मियोसिंग पुलिस ना फाननबा मयुम चतुना थीबा हुंबगी थबकसिंग चथगे थीबा हुंबगी थबक अदुदा पुलिस ना फाखिदनबगी दमक यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट निंगथौजम पॉपुलर लमलाई केंद्र के कांग्रेस की मिरेप असोइब देवेंदा नतना W आनंद अल्फा हुसुम
Malem Nganba, Satar Ahmad, Siraz Ahmad, Prioranjan Singh Basingi, Council Sina, Session Judge Impal Westa. Petitioner Singh Asiba pre-arrest bail pinanaba kitamak anti-secretary bail nirake. Fair Singh aduga mari inana Session Judge Impal Westa ngarang hearing sataki hearing Singh adugi. Hearing adugi order ngasi often court alak thokre. Order aduda hai ningthogsam popular amadi asoibam deben anita lan khalakba anti-secretary bail ase ngasi kaktale ana kangan ki logi miyang dagi di case asigi awona makata ba investigation wena petitioner equis anima ko fa bana trakana fada ba habadu makoi gi mathok dang da leire kangan ki aduga rally adu da saruk yakibani haiba W Anand Alpha Sohum Malem Nganba Sadar Ahmad Siraz Ahmad Prioranjan punna miyoi tarukna tha asi kuntra phawa interim bail pire hana kona kangan ki Hariva interim bill asiki damak petitioners in asina lupa lakama masika manaba security amount da PR von oiduna interim bill pibane. Hariva equis petitioners in asina case asigi awona somon toba matamda la luatana ba kangalaki court ki abu yaudana petitioners in asi state asigi wangmada satkibasu yaroi hana kona kangan ki. Nakalamada separate administration tanbada yauriba kuki MLA sing action launa ba haikiba leire BJP. Sanglaba sahi ke tongan ba dharma kanglop furup kya na khundamin na tuna laklaba Manipur dagi kanagumba miyoi amana tragana kanglop furup amana separate administration tan bagi mayukta BJP Manipur Pradesh na lep tuna lakli makata na sumasik thawong sing asigi mayukta party na lebli BJP Manipur Pradesh ki wenati separate administration tan bada yauriba party ki MLA tarik ki mathakda laukarbam thokpa thabak laukat na ba party ki lusing basingda zerol thaduna khangan ki ba leire ana BJP Manipur Pradesh na hairi Sahi asigi May ahum dagi Manipur da thorakiba irang asiga mari leina hokiba October kunga manga dagi media da viral orakiba pau amada Housing separate administration talibasi BJP ki MLA ni nati habatu ki matang da sengdok laduna BJP Manipur Pradesh ki President SR Devi na wafam sing asi pongdok laduna August kunga manga da Manipur dagi MLA tara na khuriak biduna separate administration tan ki badu BJP ki MLA ngakta nate MLA tara adu ki manungda MLA tare na BJP ne MLA ani na BJP ki sungsin na ba sarkar da support tarong ki tokraba coalition gi MLA ani amasung independent MLA amani aduna MLA tara adu BJP ki MLA ngaktani haibi ganu haibani BJP Manipur Pradesh ki wenadi mamang da thamkiba adu da karisu ahongba leite party na Manipur da gi kanagumba bioi furup kanglup amadana separate administration tanduna state gi apun bagi sakdam thogai be yaroi madugumba separate administration taliba sing adu gi mayokta BJP Manipur Pradesh matam chupada lai Kanagumba miwi amana na tragana kanglup furup kharana Manipur gi integrity apun basakdam thugahna na separate administration tanbada BJP Manipur Pradesh na sawate masigi mayokda party na lebi Manipur gi apun basakdam kaidanava integrity ngaktu na thamna na party na praja gi damak lebli Manipur thugahna na hona riba MLA tara gi matakda matiksa ba thabak lokhana na BJP gi national level gi thakda thabak baikat bahogre separate administration di koki singi MLA tara na tanbani hana ESR Devi na phongdorakli Maragasida joint student body na irai numit suti thabadu yaroi Sosanpur district the based over joint student body haiva mana WhatsApp group amadi social media platform sing da Sosanpur district da leiriba sarkar ki office sing DC amadi SB yauna school college khudima irai numit suti thagadabani haina laukthok ki badu chanaba yaroi haina Manipur sarkar ki chief secretary Dr Binit Joshi na thokpa order amana khangalakle State Sarkar asing mamakhlagi notice student body amana thoraki basi lumna lawi Sosanpur district da sarkar ama leiri abadu unanaba district asli leiriba sarkar gi office ko dimak authority oidaba student body amana sodi thaba aste inba yaroi sarkar na sodi hana lokthokpa numit sing general holiday khakta da sodi oiba yagani district asigi SP na sarkar gi order asi ngangna chalhana na balokhatpham thokpa thabak lokhat kadabani hairi makatarakwa atopa pauda Sadhiraba mikta I thokan ba virus ama France da thengnare mathangda Britain jawrakadra mipainare Sadhiraba disease makhal ama anaba miyoi chadani fugi sangda siganba anawa makhal gi laina ama France da thengnare Crimean Congo hemorrhagic fever ana khangnaba disease makhal asi France ama Spain gi lona bangam khai da thengnabani Nauna thengnarba disease asi maming yamna chatkiwa Africa Middle East Asia amadi Balkan leifak sina sandok rakhiva Ebola virus ka mari leinaba laina makhal amani laina makhal asi marak da khathangba Western Europe amadi Spain sing batasu thengna duna lagli experts sing matungina malam gi ahinga sada honglak pan maram orga disease makhal asi
यूरोप की अवांग थंग सरुक सांदोरप ओइगनि हाइरि मरमसना थुबद ब्रिटेन दसु सांदोरप याइ हाइरि यामना मी सिबगी चांग वांग डिजीज असगी अहिंगबा भाइरस सिंग असि सा सानसिंगदा लोइनदुना थेंगनाखिबनि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना भाइरस मकल असि CCSF हाइना मसक लेपटॉपदुना सही असला ख्वाइदगी साथैबा मियोबद खुदोंग थिनिङै ओइबा भाइरस मापन खनगतबगी मनुंग यावे लाइना असन मियोबद सांदोरपगी मौंग असि तिन्ना चिकपदगी ओइगल्ली अदुबो लाइना मकल असि नारबा मियो थेंगनरुबा अनाबा मिगी हुमांगना सिंगबा थेंगनबदगी सु नादबा मीदा नाहलकपा ngami CCSF की लाइंग असि हौगलकपा मतमदा इवोला की लाइना ना यामना मानै भाइरस असि ना नाहलबा मियो एदो मसल चिकपा पुक्दा खांगमदना नाबा खनाउ कंगबा यामना ओगनबा कया मायोंगनबा याय लाइना असना खुमांग चौक्सिलकपा मतमदा इ हादाबा नातोंदगी नाहि दाबा मित्ता थोपगुमना ngang उनछादा मसी मसी ngang सांदोरपा याय उनछादा मसी मसी ngang सांदोरपा याय मसीगी मतुंग ताबदा लेहौकना नाबा कोक ngawba ngaksamda naba kok sikpa khwang naba mita sakatpa mangal uba matamda nuaitaba kya thokpa yai hauzik babagi oina CCSF laina asi thiengna ba vaccine ama foba malemgi oina puthokpa leitre maramasna laina asina naraba miyoi layingbagi mawung asi anawa physician adu immune system kankhat handuna mahake antibody na virus adubo thiengnan ba asina oire aduba laina asina naba miyoi sikanbagi sang asi chada tara dagi ni fufobo oi haina World Health Organization की data amada phangdokle मरगस UK की हेल्थ अथॉरिटी ना फ्रांस की लाइचत सांथुरकवा मफम सिंह चतनब ब्रिटिश सिटीजन सिंह खंगनख्रे मसिग लोइनना कैंपिंग हाइकिंग हमदी सासन सिंह लोइनब मियोइ सिंह मई पुब तिन चिकलपदगी चांग वांगबा मरमना मसिदगी सेक्शन ना बवाफमसु खंगनख्रे CCSF असि ममांग द फ्रांस ता हाना थेंगनख्रे अदुबो पेसेंट अयंबा मपान द चलु उबदा नारग लाखिबा अयंबने हंदक थेंगनरिबा असना फ्रांस मनुंग द महीगसी लेरंबगी खुदमने योमलोनब स्पेन दसु CCSF सांदोरपगी केस कया थेंगनरे हजिक भबद मियोइ तरागनि थोइ नाबगे केस थेंगनरे मदुगी मनुंग द मियोइ मरी लाइना असना सिखरे स्पेन द CCSF असि स्पेन दना अहानबु ओइना लिसिंगनि तराद थेंगनकी CCSF ना मियोइ बदा सांदोरपदगी ख्वाइदगी मरवइबा असि आयालोमा मार्गिनाटम तिल हाइना खंगनबा मिलीमीटर मंगामुक चावबा मचु अनिगी मखोंग पानबा अपिकपा तिल मचा सिने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेटरिनरी मेडिसिन की प्रोफेसर जेम्स वुड की मतुंगिना UK दसो फ्रांस ता थेंगनरिबा CCSF असि यावरप याय अहानबा होगलपदा लाइना असि संथोकले हाइबा खंगदबा मी अमदगी मी अमदा संदोखिबा याय मरमदी UK की मेडिक्सिन की मरकता लाइना असि हाना थेंगनखिदबना अतोफा लाइना वैरबय निंगदना चेक्सिन थौरांग लौखटपा वाटपदगी लाइचा चांदोरपा याय फ्रांस ता CCSF थेंगनरिब असि यामना कुपना सर्वेलेंस तौदुना अतै लेभाकसिंदा खुदोंग थिनंग ओइद्रिङै लाक्सिल हौनबो होनबगी तंगाइ फदब लै मसिदा मालेमगी लेभाकसिंग मतेंग पांगनतुना थबक तौमिनबा चंगी हाइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिना तोमदा कानाबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागा जरि